Zongo Gosone, and also Oba Bechia, Nananom, and Nidia Kwaso, F, Papa, F, Sadia, Amamania, Mania, Jumano, Nananoma Samoni, and Samo Catcher, Yanim Panifona, Bacassa, Yane, Nananom, Ebacassa, Afe, Minia, Andy Ousu do head now Yanim Sabam Panifo, Yanyantia, Enche, second lady, Obedua, Enche, Bia, second lady, Yamame, Samira Bawomia, Enche, Obaba, Enche, Yamame, Samira Bawomia, Yanyantia, Enche Bia, Samira Bawomia, and so Obedu a year say. Yanyantia, Kennedy, Okumfranku, a Japan. Kennedy or in Japan, Nina Musili, Maxi the Cadilla, on also Edua, or no never represented, and I oversee Kennedy or Kumfranku, Kwamena or in Japan, and then Etienne Maxi the Cadilla, on also Ewaha. Asantemai, Cosway in Zinkohine, Nanansema, Edruha, and I am from Kasemi and Son, Africa. Yanyan and Tiasa Gonjaland, Nananama him for Binum so Abaha, Nananama him for free Gonjaland. Borura, our free traditional area. Sarura. Sunkunura Zentigura and Zentigura Munaba Maxi de Cadilla or no never represented Honorable Kennedy a Japan and Tianche and Maxi Ebeka Kakra now oversee Kennedy Japan and Amuno they are also a worker and Tina Madame Blue motion live our Opemsuo TV and Mutia so our Opemsuo radio Eswa na aha eya mani ampo ahimfie mampo ani we na mampo hene ni nuaba ni mpo ena eda we na mampo hene ni nuaba ena eda we ya wonukro ya ne ba ene Mamponghemaa enti Mamponghemaa ne mamme ena eda we na madaroma yenia Maxi the Cadilla, or no never see Canada Japan emu. Maxi, one over see over Canada Japan emu. Asambe, and I back at Ghana for 8 years. You will be able to say, I'm in Ghana, mine, Namicha honorable incoming president. Where they about a year. Dan you and I'm on boy, man. Jakuma do see. I was a campaign. I am a super oil into why I say I'm planning a children, Charman, Yako, Emano, Nayamon and Swam, and do the buyer body behind him. And Maxia does say, Assemble chat to a Momusha Opemsuo TV. Now, Mucho Opemsuo radio, Bacacho Muna. Oh, the Bacacho Muna say. Obiate on a bokia, for the manner to the Luzora bokia, and that's Obiasa. You are a phone for your brother. No king, no vote to the air, or delegates the best normal. So I'm on to Mamma Bokin, or probably breaking the 8 simple the amount. Yet I say, Yania Maxi, and also Motianway. Na Enche, Mene, Asantemai Zongo, Kosoye so, Ebekasa, or no, do I say. It is an attempt. Asantemai Zongo goes on in a dear. But Bia Uberuno, and dear Efa Asantemai Bia Asantemai Zongo goes on in Uberunitena, one in the Domina. So, Abba Yasia, almost so at Nanam, I'm a near Mampo, I in fear animal, and I away. Onipa motion wash up Batakari, Cassia, Atuntum, Ane, Akosa, dear woman, Asantemai, Zongo, and Koso, in Sabre, or Cochana, Kayano, na Afe, what was so, na what can I say? Yanana Babon, come on, Ewaha, Efa, the
ono so woka ade fa amamre ni amane ho ayiye a wabai Yenyan ntiasa konfo Abbas ono so duru ha ochia okonfo Abbas ono so duru ha ochia Nana Kwame Bafo Adura Nana Nkranza hene Nkranza man hene ono so Adura Asante achima Mamponghemaa ono so ewa ha Mamponghemaa na Mamponghemaa for do ewa ha Sabre bebe nyansa for uka Kumase Metropolitan Assembly engineer Ohineba Atapoku KMA engineer ono so dua okotia na Mamponghemaa ne nanano Ohineba Atapoku KMA engineer ono so dua okotia na pano na oha engineer ono so dua Sabre okonfo bus ono so adura ya obechia Sabre engineer KMA engineer Ohineba Atapoku ono so adura no pano ya betono Ohineba Atapoku de abia efa Asantemayo Asantemayo amamre ni amane de sebiebu onfani agrokra enti enche yene KMA engineer Ohineba Atapoku yene no betechen komo kakra afa ayeyi eho papa afa ayeyi eho ne de ono so ewo emayen Opemsuo TV Opemsuo radio Opemsuo TV Opemsuo radio ya papa Ohineba Atapoku ewo yanima Ohineba se obeso ochiewie Ohineba chiewie a yene ne bekasa Ohineba chiewie a yene no ebekasa ewo ha Opemsuo radio Opemsuo TV so enie 52,000 Ghana cedis on the show about
Wasibre ose bonzi ni chido mahine. Asante amamre ni amani emu. Sadi se prakose every mwa. Chido mahine biya neire ene ohima. Naso ohima mami every mwa. Amamre ni amani e. Ena nana Mamponghemaa chido mahine. Ene bayi. Eye ensafo dabuwa mienu. Ojampa ochiadia. Snap, Srada, Black Label, and a Savannah drink. Ekaho, omode aba. Eye bisiase hine, bisiase hima. Ene nananom. Ene dini yame nyina aba bedru. Na chido mahine. Ene yamana ene. Yeba. Nana Tepa Mamponghemaa also agree. Nana Tepa Mamponghemaa also Adenedom Adra. Also Adra Tepa Mamponghemaa Wakochia for what Mabos. Ono so dura okochia asafo boache bons. Number 2 Mamponghemaa chia asafo mabonsu. Ono so ko okochia no Mamponghemaa na sankale Mamponghemaa so okochia asafo boache adwumabonsu. Dianko Mamponghemaa Jada Mamponghemaa adenya se Mamponghemaa ana ahene yinom so eka ho bi ya wonum nyina ekochia na nanu madaru mebru ahaya mani ampon ahemfie abo Mampong ana yewei Mampong Mamponghemaa me ana dawei ahene somebody amame yase ana yewei afe na Botase hine na abo achi adwuma abusia pani na Mamponghemaa ene Botase royal family ni nyina ma se ne nso awom 1000 Ghana cedis eno achi snap Srada edaso ne career no preja na eye opepe ne akire enti ye fama abusia eno achi
Yera asenso Koraf Mall. Ododo abrebi a waboa ete Mamponghemaa yanim. Ono se da sebre. Okuta nsam 2000 Ghana cedis. Yemfa mawo ene na agya koma defie. Na abo achi agema ne botase hene ne botase hema. Ene Nkansa-Dwamena family. Da sebre me som wa bro. Sa ena eye Nana Chidom hene. Mamponghemaa Chidom hene. Asante amamre ne amane mu. Sa ohima de seprakose efrimu a Chidom ne yire enono. Enti wabai wakuta ensafo daboa mienu ahina. Enu achi woduampa wotu adua. Snap eye pentu. Ena eye whiskey black label. Eno so eka ho. Ne nyina achi 1000 Ghana cedis. One besiase ehine ne besiase hema. Okay. Yo, that's a brand somewhere, bro. A Jerryase. Wow, Bribia, yes, dear. That's a Rossi and so. And can a Mamponghemaa. And can an Abu Chadima Abotase. Ne Busianina. A Jerryase say 40 million. 40 million. Can it is canum? Yamfama that's a bre. When in Mamponghemaa, it ran him Ramudi to Pata. Nampanya Henry. Manyina eye binuano na Mamponghemaa agosinkan etiye na me se me ma me da from there me tumi tra komase yesi no me bae etiye ne ne no etisi kasa e ma bibia ko Yo, what are me bro? Amamre ni amanie e maburu enim na obeka kire maburu futu be na to be kan se o so munya su amamre ene echebia periphery abeko ejebe free ho a yeri na bedru so so mo start su amane na e periphery ko a yetima peja yesi boni free bi succession plan yesi ejebu a ejebi tiase ejo periphery na ko a yeni ebeka yebehwe ekro no so eje wo se kakaka no munyina asua se de amamre ne ko mutimi sua ene be ma yehu sampa asante obi kire asante obi ka enti se ejaiman periphery nko a da be ne panyini aduru yeso se esimisua amamre ne amane yetimi ade ama obi ahun se ampa asante enwu ya asante wo asante be gina ne ejina ye ebeburu so se de be peja asante ene nkopra oma yebi omo beko ya ka na duru yeso so se yebi ye peja asante man wodi die na ama amamre ne ayira bia wako suku akọ echire wonni mamamre ne amane die na ama ya mamre no ayira every say comfort bebre every be westernization civilization omo dia brofo die no aguno dia ama China omo osro no say kachom omo osro every say China omo fa omo amamre ni ngagro ti China ni so otebrofo kra still a obeka ni prom kasa so say so e go school kra hu say ye wo amba ni se etochire ni etochire dia de bia be ha ma yakọ ya no na brofuru 25 go broni onto na mamre nkre enche bi enye se boche ma wie mo se na mamre nyina mo ye ansana ne ba kencha so ne ba amamre a oso mo ye bi o mo ye se ko so school plana eni se refi ye ro tun po se to ba bi o emputunuma e ko so asan yen tumi na won kasa abra yen ka hu bibi e dia na be ka kire ya fa o papa otufo se tuni mputunuma oye e wa temam ne Ghana me emputunuma de e Opemsuo de mu ni boy bebre a ogusu a ye bebre otufo ba e ma mu ni so wa ye ma bebre be enfie de olu mo ba ye nye pasantema ko a Ghana ma nyina wa ye ne ma okọ aboche no okọ pa bibi aba Musia Prakana nyina wonya asantema nko a otufo no nim se asantema yeye na Ghana nyina wo chi na enye ye o say the progress of Asante is meaningless unless it is linked to the improvement of Ghana. It's not what to change nyina ba so obakoso aye enfie de onu ma odi obakoso apeja asantema apeja Ghana enti Opemsuo for so ko ba bia mo na mo je twa asem no ba se mo ya de ye call say Trinidad mo de buy Memphis mo de buy na St. Andrews na mo ko so abode da na nipa hu de otufo so o ye de abo asantema ne Ghana ma nyira ni bodo me bro ne ye da na wa asem ye be to
ana oh the man say no amamre na so amamre a ebeboa apejama santimai ejina asantimai ejina ene magana ejina santimai ejina gana so ejina da abusafo KMA engineer yewura ena matese yene no atoche enkomo Opemsuo TV Opemsuo radio so eni Nana said you can no Nana Madonna was Sabre now Santa Mamponghemaa was sorry ya Okoma Nana be Aquaba said Amani Etiano enti Samusha Nana Ajakuma Diffien and Okowa Aquaba no enti Okowa Okoma Nana no mo Aquaba F papa F enti yabaya say yanani bedin komo ba akumienu bi na omafo moso matie ebie enti yakọ yewura fomano yane asan so ebekasa crab Opemsuo TV, Opemsuo radio, and I'm also Mutie na Mushe. Opemsuo TV, Zongo, so Ebekasa Steka awa wabedu sawope amani waje into free amani no wade no ewram entiatiefo ya mutie ya mo amohwe ye ewo Opemsuo TV so no de akono no sabre enche mene asante mamu zongo goso yene bekasa yewura otumfo eko Trinidad bego ne ne koye na no yene kodi abe United Kingdom asante zongo goso yene ono so kota na chi na no kwaside obafie eba besumoyi na no na asante traditional council etrase so ba ho asante mamu zongo goso sariki woda Opemsuo TV, Opemsuo radio suni ya mwafaba. Mejeso. Osini bibia. Bia santima be ye bia uni so baya. And 200 million. Ayikesi ya so. Nana bedum hene na no odro party. Wani bedum atrankonya ne bedum hema. 20 million. Eno achi. Eye yera ya mafo. Ono ne ajawias. 40 million. And ya fa. Nana
Chidomahene deɛ aba. Yeah, Santama Mamma Yamania be our country. Every na wode bɛma yɛnua no Bruno. Mamponghemaa Mamma Yamania. I say yesua ho. Every one of them sika wo bi. Yasemonie Mamponghemaa coach. Nana kwasi enti ene jema Amamani amania no Argentina want to put us here na say amamani amania no odi amamani amania tu edi wadama amamani amania omo mudaso no o manhu amamani ya de be fafidie so tima ya brebia no ya be shaba eye adwuma yo that's brother so Mijina ha e de ma bafo wodro bo Otosumiene na yonso hene se ni bribia ne na Mamponghemaa akwa bebu onua prekope da sebra anko a wonko wa ma a womma enti yonso hene se na yemai muni abusua nyina na abo ate ageman omukuta homsam 300 amane wujutu a sebia bru to honorable Stephen amwa sega wadru ha a wo ba be chia Nshaya so MP aya Nshaya so MP me ma nchira de mai yini nya botre man yesre wadaroma yo ya kam said that sempre atina domi ene eyeda pounder edema eye Nkansa-Dwamena family na bedi akọ family a mo ba bebo amu ni ya da mo nyina ase eye midwifery am so mo ba ya atwene afei eye dokodoko ya amwa na ayi adaka bienu snap snada Guinness, one cut Zongo and a cloud one cut politician and mentimi was be about advice ben adebema Asantima that's a brand of 1,000 Ghana cedis Yamfama and Sayina Ekaho and Brantia Musica Akonja I am for me and son and Konja and so Ababedru Yamama and for ever Yamana Aquaba Yabia Ase I wish you for Asayatim and Tienu Mamani and after Putu and so Yadamwasi Obia Wababedru Yadamwasi na kwasi Nkansa-Dwamena Mediako Wodi unu nyina Yamamo Yako Mijina ha edimana toshi Oni addressing assembly common fund Ona edano administrator Mr. DJ Wadaroma Osi obaya da sebre Eye na toshi Oni addressing assembly common fund Eye director ona edano administrator mo fan cheme Osi obaya 2,000 Ghana cedis No 2 pound there and the man on ABC Nanai Mami Comfort Yadamuasi 2,000 Ghana cedis Mijina Hobie Eye bring to your family Atasmaso Baro Ahinsan Adankreja Adubrisu Nanomson Baya Kanititis Kanum 25 million Eye Omunia Omudian Kwamu Monswa Omutu Ayuam Nanso ne ko bia beda ne tilapia eno nti da sebre wunuanom se omo baaya 25 million na Mamponghemaa me som wabru yemfa ma woni wabusua snap pentu eda akire da se ahene wa da se anyado pia asia baby a wo bia ye hwehwe o da sebre eyire mama me som wabru Any DNA on Blasel Council, a man Mututum Botum, and a man Yera Alankash, Okaki, Yera Alankash, and idiom. Samre when Munyam for Kwajo Chamantin, Yera Alankash and Andrew Hay, Chief Alan, Oba Ababechia, Movement for Change. Yes, Movement for Change. Cash for the people and job for the people. Movement for Change. Honorable Alan Kwajo Chiramaten John. Yo, Kete, Adwa Madaroma, Yanya announcement way.
Brady comfort kwaje ba or time. Nick Abiam Danso. What did you bring? Nananom Yamamo Aquaba Nin Cransa, my hene. Nana ya solo diseprakon eba. Enono. Nananom. Mijina Mijina the man Toshi. Only a district assembly common fund. A director and administrator. I say 2,000 Ghana cedis. And see Dasabre or say Bonsu. Na Mamponghemaa. Na Abu Achiajimai. Aya na Toshi. Or no anything swing by. Piao. Oshana hunu kaki ani dia na brase kwa so. Obika safo ayira abedia. Ya kamu say yera Alan Cash. Yera Alan Chamantain. Waba ababedru. Akwe free ye bapa. Akwe anso ewa ha. Nananom niema ena edru hai. Nananom nyina niema ena etwaguo no. Enunti ya bobibia akwaba edeba amani ampon silver stew nananom enkonyaso yo ya bobibia akwaba Honorable Alan John Kojo Chiramatin. Honorable Alan Cash For the Alan people. Chamantain And job for the people. Wana Ebai Movement for change. Movement for change Yera Alan Cash Afrafranto. Wana Ebano Afrafranto. Wana Ebano Honorable Alan Kojo Chiramatin, former Minister for Trade and Industries. Say Onua Kasateno Tokro. First Atlantic Bank. Wana doye. Omojeje. That's free. Papa Taylor. Papa Taylor. Santa Hinase. Yamana Kwaba. Okay. Nanyum Kro. Tete. Tete. Honorable Alan John Kojo Chiramatin. Cash for the people and job for the people. Chief Kojo Chiramatin, independent presidential candidate. Independent presidential candidate 2024. Alan Kojo Chiramatin Ababedru. One in a dome. Mama ekukuru na so muchi Alan Chiramatin wo ye as na mebu papa Alan Kojo Chiramatin. The gift of the Republic of Ghana nananom brought to us this year. Summary the man Honorable Alan Kojo Chiramatin, the leader and founder of Movement for Change. Honorable Nanyam Ababedru Summary Ocha Nananama Trankoya, the former Trade Minister of the Republic of Ghana, the Honorable Alan Chiramatin, the next President of the Republic of Ghana, is here to commensurate with the family of the Breakthrough Klein. And then Alan Cash. Ekwan ba mu kwa dia yene no abetuche nkomo.
Sabre, former minister for trade and industries, Honorable Alankojo Chamate, Wakwachia Nana Mamponghemaa, Aye, Afei na Oba, no Abachia da Sebrenso, Enti Alankash, Edruha. Ojo Chamante Edruha. Ane. Nana Montaigne so ya Obechia Nananom Nana Montaigne I also do Tapadesha kron Nana Mamponghemaa enso adura ya Obechia da sebre ene dom Nana Mamponghemaa ono so adura Obechia da sebre ne dom bemma suase ayeboafo ena adura yi otutu akrakra Obechia da sebre ene dom ewo hanom ye ni kaka chemo say Nana Mamponghemaa ne ma meni pon na edawei na yima onyamfie edioso mienu Nana akosu adrowa emfie edioso mienu aye enne na ye ya mane ya platform na eja ne kwan kra Opemsuo TV Opemsuo radio na wutie na ohe Opemsuo TV e YouTube every day mother Ohima Ketiri the platform
Obia ebrebi bedu ye nyina besa akoyanchi ti so obu se obi nua ba ya jano hokọ ato nananum wampani a tunwudam kan wutiri mo se wonso wo de beba nanso akokọ bronsa na ne refi akroma eye da se brese bonsu o se wo de wontie ne se ana se baba akokọ ya wama na momotie ne se wo wuasi afuo oba ko no enti sabre mo hwa niema ye de abaga ya eye da se brese bonsu ne nsenom aye Mamponghemaa aye nana jakuma difie aye ni kunu na ade anyina ne dabrichi aye nana akoto jan otoso 9 sabre aye oye otublehu ona toso 9 ona ye ni fahene ewo ho enti moda roma yesram nana aye kurohima ekurowura sabre ni wura eniema enagina sabre aya yade anyina aya kwabna Nkansa aya tasha eniema enagina hai aya akwasi Nkansa Anita akuya aya akusika sabre eniema enagina haseye waba pano no due na kwasre nana wasiye mase wama misu esu wama mesransre aye obapa akusika se ye wo yesa kumbe ye dai wakum nasu biem wakum kwanche reche wakum duade mofra ba wiase amene obantwe bo na ne ho bo atuduro ofentam frema wo mere soro prekasa ja medu ofiti koti ane wo ba masafie danso wadanso mwe akusika se ye mrikisi ayantimi anno oni e frede samampo ye doso sa ni eja ne ho eya kwasi Nkansa ona ne yire eno no ne dabrichi ani wo bapa ya de anyina aye Anita sabre wo ha aye yaw Nkansa aye short ono so ani ema na gina han sabre akusika bra wani mu tutu tatai aye akwasi yire sabre aye kurohima aye ni kunu aye sabre nana akoto jan otoso 9 osi abro kokwa chosio odenchembe denie mejana tachi komso na kobata na tu abodai mejana tachi wani amiya we mi ma dibi mo mi trabo ye mi na buatima wuni e mi na buatima wanyuna akwaju mesachira ade akwachi mesachira yema aba no wai sachira yema aba no kwa bro kwa time ejeju emani wuyo mensa kana mi adani e ejeju emani wuyo mensa ko medan pia mewuna na enye ni wa ha kwa moyere wa ha eye ejusu mahema na ya santu anso wa ha eye Mamponghemaa jase yire na naboachi ya dom atonsa eye Mamponghemaa eye dasibre sebosu eye hema Opemsuo eye na naja kumadu fie na trakwa nyina na modaruma na mode moso afeme na adwobremi ma ba bia wo bia na watie ye no hwe ye nim ne ye shobi sabre eye nana ohema prekope na niema na sabre wa hai na no modama ye ma meto fam eye ensifue wo mo hwiri gira kutunkata so to ye bu afudom tuo adwade wo mo de baye adesiade wo mo de baye enne yade yase eye meses eye Nkansa-Dwamena yade na niema duru ha empanisi asansafa de awode tre afuakura wo do sanyame ahuru mu enya ye enunti na no base so betra sumanu mabu ani ahuru ho sie de ko betra mpa na afo no abiabia na no empanisi nkontom de nya nambia na so yifiri nkwa mu enya de sabre o mo se sabe nya agro de nkwa ne kotoma menhwe oto na aduchi ni mu chia wochi wo kwa nya besabe esra so empanisi ekwa no no obi di na mansa enti sabre eye emema yire eye wo
mekunu sabre wo mo nyina tutu tata ne de ne ya ba na nanom ne ma ye de ba yi ba kokora firi mu a sabe mu ye sakaje ti akromfo na nanom mo de roma sabre eye wo mampani bebenti e begitwa so sabre ye kuta eye ye duku debon a ye de aduru ha na nanom mo de roma mo hwe ma ye de ne ya so wo mo Miss Malaka 2015 ene de ne ya so wo mo ye se ye duku ye debon eye sabre na nanom na ti adwamo eti ye di ye duku ye debon a ye de bre ye na nanom na omo de ababa yi wo mo kurunom ene wo mo yire no ma ye abe yaya ne sa na sa ye yekuta aye ye kunu ya yire nom aye Omanhema aye nanaja kumadu fie kuta ne tofe aye sabre wa bapa Anita ye kuta ne tofe aye chot ye kuta ne tofe aye Tasha ye kuta ne tofe omusu yi tofe bi na de to wanu a asamba akopɔ na beka kire wo ebeka to se wiase awie ye te sare de enye dem firi kosi ase ye ne yase aye Mrs. Nkansa-Dwamena ye ne na di dopa na so ba mo awu aba betete ye ntam ye se wodo ete se tofe wo yi bi to wanu a ebeka kire wo se aye nana Mamponghemaa ne dofe aye sabre Akwasi Nkansa ne dofe aye Kwabena ne dofe aye yaw ne dofe ye tofe nie abe ye kuta wadonsio atifi na amade na Mamponghemaa sadia wukunu aye nana akoto jan wotoso nan sadia wo se di akira wonie aye obapa ya de anyina akusika Anita sadia wade ni nsuo kasa kira wonie aye chot aye obapa Natasha omudi omu nsuo kasa kira aye nananom ya se monyi nsuo ye atifi enan emade aye sabre da sibre sebonsu enwisi ahene enyankawura otenasia na tenankwanya onye no amfama wo mo yakuta aye ya kanda ne ya matches akuya so boduam kakra bi mame yada se otumfo apagya hene ena enam dwom na apagya hene ododo obribi yama wo akwaba yenko akuya pia sabre yakuta ya kanda ne ya matches atifi biensa emede yase onyankopon twedi ampo asase ya boade obo odo adika emema ne ma ho eti sabre eye na Mamponghemaa ni kunu na na akoto jan otoso nan eye sabre otubrohu de se konkro di fahene sabre wo mo se obi biala wonim na bebo no nsia wo bechia wo mo yire wo bechia meme wo bechia obapa akusika Anita ejedi mense majajo no ya di shiu say eje ya candle ya matches ena edi atwago ewodwam no abe ya ne sa na nsa ye yakuta ensabro ni die aduabe mu nso a ede ena sabre ye dia bai atifi emama akoma enum ya de bre aye na Mamponghemaa aye da sibre sebonsu aye enwisi ahene na trankonya sabre aye Mamponghemaa na trankonya sabre na nanum abretufuo ohwinti preko na nanum amudi jante akokwa hwade wosumo na nanum wadawroma etwie na wodi amono melema musu akrobanche sabre munye aye buroninsa monye na mfama ahwoho a ebewo ye obe ya ne sansaye yakuta na nanum ntema aye na na Akwasi ne ntema Anita kunu ntema sabre ye de aduru ha yase yakuta na hene ma mo amunim sa yakuru ni ayire wayi kire kukreku na amani se wawo na konya so okuku sempa watwa so no bese akaja ye de atoduro na kono ona nani amani on maduro nom de anwuno ona ni abrofo kuji watuo ona oni wani akuja no anu asu omo na akuji wa mo amse na de anya yie omo na akuji ntagra ni kete atumpani atupretia mo amunim sa na Mamponghemaa eye ni kunu eye akoto jan otoso nan eye obapa eye Anita ni kunu na Akwasi eye na Kwabena eye yaw omo na nso esi fam no sabe eche wo bia wa mu enti wo moyire no matuturika ene ye de ahene ma ye de eye kente ye tutumrika ye kwa asroba fropa makotobre ye ka kira ne se yase iko ne mrika so ye ye ne de nie enti ensadua so makoma so ade wo sate be ye de enti se wonsayem ye nyina nkwantana so ntuma tusuman ne empagya ye to enti sabre enti ma ne nyina ne de aba ha se ye se nsate nyina nyepe kente ensadia so yakoma so ade eye ye debo ene
sabre ye de aduru ha no abe ye ne sa na nsa ye kuta ye handkerchief and saduku and adru Britain memo yesi hanky udru America memo yesi handkerchief udru fanti memo yesi mediduku udru Jama memo yesi testy touch udru fanti memo yesi mediduku na nanu moda roma udru fanti memo a na ye diduku kitwa na ba wo ha de na nanu moda roma ye kurampodua wo from pa wo timen kasaje ya na hene wo enti ye frɛ ne sɛ ye de ho ena nwumra wo abenya bibia na de ho edru nwumra wo nya bia don't waste your time eye handkerchief hanky testy touch mediduku abe ye ne sa na nsa ye kuta ye minerals papa bi eye pipa mu de eye sabre kanko ka hodo eye sprite ahodo eye fanta ahodo ye se ye de bre ye kunu ne ye yerenom eye Mamponghemaa na eja kumadu fie sabre wo kyena Nyankopon ya adom a eye na tera nkonya omo kwakogya no wa sore eti sabre da sibre sebosu enyankawura ewusi ohene sabre yede nensa yede aduru ha aduaba mu nsu a ede monye na mfa ma ahwaho ebe wo mo no abe ya ne sa nensa ye mo amunim se mpani aye ne ye nya agro ne edie eti sabre ye kuta ye snapo ye kasa ye gbubodi ebesa eye mako edunsia yesi nanano mwada uruma muti nkonya se mwenye na mfanyi ya paye maye chumni achukwa kudu amefi oti akante wobiri ya bua wose tutu opoku wale akwasi modu mwasa kwa jo mwenye mfantu nkonya se na Nyankopon ya dom na se yetu apa mojia na modi ya yimpaye apaye papabi na modi ya maye abe sabre ya kuta ya wisi ado aye sabre nana okoto jan otoso nai aye Mamponghemaa aye nana jakuma difie aye niwra wode sabre aye wisiado wode aba sabre aye Opemsuo kwabena aye ne yire ade aba aye akwasi ne yire abapa aye Anita akusika broni ememu broni akwada wei obekro duam ade adum kanea ye nso kanea ne ada ne hu ofe ye ma me dada ho kakra ne enhwew akusika ne hu ofe akusika hu ofe monhwe na wa mu ai oba papa bi ade na chikwa abosi abo ade na nim kwa akrahwe ade ne toma akwasi wade eye sabre na wisia do ane ye de aduru ha sei no obe yade yansua yesi yade sika na ti akwasi broni kasa sabre yansua yade aduru ase no ya kasa ya keka bomu a anu oten sika na anu oten mensa so mu a na honhom akame aye rases bosses bullshit mologasego aye akusika wakasa wade na no kabrofo no aka franchia wo beda wasi mona midilese oga vivialose jalese paprukua vivialose lila abe sabre yansua wom da sibre seboshu aye won senom omuna sabre wo modru ha sabre aye akwasi aye Opemsuo na aye Mamponghemaa aye sabre kwabena aye akwasi aye yaw mo yire no mo se yanka nkiram sa wo do mo pa wate wo mo so mo wo Jama brochi memu a ko mbeka kiram sa islebedesh wo mo France memu a ko mbeka kiram sa jete wo mo wo nkra memu a ko mbeka sa mesumobo wa danche wo mo wo nkra memu a ko mbeka kiram sa onu dojinam ento omo frafra memu a ko mbeka kiram sa manonye me pa omo sahwebe man ko mbeka kiram sa mekre wo jire esense wo mo free ijire abrochi memuti omo se yanka kiram sa I love you omo se wo mo kuta wo mo nsam sika cash kudi ega kodi aye Italy memu udru wa ye friend monto sold omo kuta wo mo nsam o PPP wo ha 100 million cedis abe omo ya dia na mo pre wo mo idi Samuel ya da se bantwere bo na Nyankopon hyira mo wate
Yo, akuya yedase. Nana we are free apple sawansan. Nana we are free apple abebio sawansan. Kwabre hemai ehene. Emprempren yewradura watch ya. Ono otobo no oba, ututu no oba, wosan ensan. Etini e friend sawansan. Nana we are free apple abebio sawansan. Kwabre hemai ehene. Wadura watch ya. Wahene se opoku amponsem abrankasi nyamie ne hene emprempren ono so dura ochia yo nana ponsa kwa kwawoma atuma kwawoma hene na ponsa kwa ono so dura ochia yama na kwa ba yo osafo bonsu so adru ha abechia nananom ene atrankonya wahene ba yama akwaba eye abrankasi nyamie ni nana osupani ena adru ha no nana enu ne kraskatuo nananom ne kraskatuo nananom ya moamwa kwa aba nana bo amponsem sabre wadru ha eba bechia eye nana enyani nana opoku amponsem otosumienu abrankasi nyamie ni nana ena sabre wadru ha se no nananom modaruma yegusua ensabode animo eye anita akwasi baby a wobia no watie ye eye wo yire oba bedie ade ase na busua agura busua wo mfrugi nya ase sabre wo mso adua wo mso wo motanso na chi o pipipipi edu nananum agonafo yakopon hyiramo yesu mu ba ko moto na bo esanse wo mfri duduom nananum yadamo ase pia yadamo ase nyama anita damo ase nyame hyiramo akwasi damo ase eniama no nko trede ehene nananu bi nsra eniama no nko trede ehene sanso na kuna ehene nana kuna du yadom yema nananum abedru nyina akwaba komene yema nananum abedru nyina akwaba kuna ehene ena trede ehene ena wahene se opoku amponsem the professor in agrochemicals Professor Bentronic agrochemicals in Brembrain on also wadura watchia the professor in agrochemicals Professor Bentronic Benim dese kron Professor Bentronic Opemsuo neba I don't know Nana we are free apple abebio sawansan Nana we are free apple abebio sawansan kwabre hemai ehene emprempren yewragusua wochia otubuo na woba ututuo na woba usanwa ensan etine friend sawansan yesanwa ensan sawansan yesawa ensan nana wiafi ababio apau sawansan Nana no wachame la himanum Nana Mamponghemaa hine okay ani madawroma ani dienu obuo kwanso Nana Mamponghemaa hine Wadawroma paso femi Nana Mamponghemaa hima ani dienu obuo kwanso wedi afuaso fmi tabi nipa mi jaho meka sama onwo nyamni Alan Kwadwo Chiramate Alan Cash job for the people cash for the people boys here movement for change
obia kasa bebrebe na juma ana kasa mano o my Ghana wiasa fa na nyinara obia hu ni pa no aboni mu ase wa e ma bi kwa e bon de ma bi si sawa ha fia ona ma say good ona ma say good sanya o my pani dada akofo eba ya adwuma amampani na nado be ya adwuma sabre de adrei adwuma wura ne de amangasa muni no onu manoni alankojo chamaten anoti hei wan kasa na adwuma ana kasa mano awo blasia na ne de kwa so nananom woni mamamna ni amane na hima aye bese aye doso epense tika se wasese na tie bia ensure dia oni ni ria Steven Chamaten ani ni panifo e ba ye wase watimi ma metra sa no nko epani so be front makasi akwa yi ase yanti udi wo badwam no fra ya pese na we dia ekoso madam Roma obaya okuta ni sam 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis Sikanada no aya 100 million 10,000 Ghana cedis Sikanada no 100 million aya onwanyamni Alan Kojo Chamaten ane dono so ebayan nana Mamponghemaa ane nana Mamponghemaa nana nom dono so abaya madam Roma ono so edibeto ayo anu madam Roma yendo so samba chiana na saba nguna no asira kwan na madam Roma akwato aso gabi ene masipi Namishopa DJ platform. Achamfo Asafo Boache Ajima Bonsu Kumase Akwam Ehene Onoaso Enaye Kumase Asafo Hene Asunafo nyina omabusu apeni enono emprempren wapajan mu okofitiem yo na Mamponghemaa dasiro achiame odi masuba fame ani Mamponghemaa achiame odama migira na migira ma yewra wadie nyina na manso kwanta manhene na bi kusi apia a otoso mienu oni ni maame na nya akwa breska otoso miense yewra se enche ana ma achiame ebeyi na sutire se na wonum abruwaska sa na manso kwanta manhene so obaya na Mamponghemaa wadama bru ne snap pentu miense dia yewra wase odi kan edi abano no owie ya no onwie onim ses kasa ne anom ne senti sana na manso kwanta manhene oni na manso kwanta Mamponghemaa na nya akwa breska otoso miense oso obaya oni ne ba ekitiansem 2,000 Ghana cedis ayati twas kan 20 million dia yewra se jai na afasi ansane so na edura nyimra afaka ekowyagu na manso kwanta Mamponghemaa ya ade na momia prenu Okay that's it cheme enu de mada tie na se that's it ne mame nana ejakama defie nana Kofi Badu why chief of staff Menshia Paris nana Kofi Badu chief of staff Menshia Paris said nana Kofi Badu what can ye 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis and can this cannot 10 million
Achamfo asafu buachi Ajima bonsu Asunafo nyina busu ya penny Asunabano no and pray Wane na biri wetia na beche Mamponghemaa Omo ekra Yada do fo nyina si Enter the second lady of the Republic of Ghana, Her Excellency Hajia Samira Baumia. Enter Onusube Piemuha, the second lady of the Republic of Ghana, Her Excellency Hajia Samira Baumia. Your question of when you see. First Atlantic Bank Wana doyei Omugusua ejijie First Atlantic Bank Nabo ache tonsa ya mwakwaba Abajua Nita Hotel ne wofa Ofeni abankro nana na abwache atonsa Nana kuna du hiadom kuna ehene Any dear mother, oh, adoye be now dear ba. Naima chemi any dear mother TNS Naima. AK and UST. The classmates. And then in lectures 1,500 Ghana cities. 1,500 Ghana cities. Sabre is second lady of the Republic of Ghana, Her Excellency Hajia Samira Baumia, and play Wadria Wachia, Her Excellency Hajia Samira Baumia, and play Ghana Bapario Tosumianu, Wadria Wachia.
Excellency, Yo, Hejia Samira Boumia, second lady, and Pepe Wadra Wachia. That's a black champion, the Diamanda Tennessee, that's a blood in Mammy. The Naja Comedy said, yeah, Nasa see I waffle, Mamponghemaa, Santa Wafa, you can 1,000 Ghana cities, I can scan 10 million. Yo, Namahima Chairman, Ubetiam Nato, Namahima. Eyo no ana die nyina misa eredako asanko mans o se obaya onu atmi amana so awesa bibi agu ohire basum sa na mahima wadama 1000 cedis gie na enyudu afaka enkonwa agu fam yewra eredako mela waya die na momiam preno Nana Kwame Pontius Bema ba mprempren oha Nana Kwame Pontius. Yo, Nana Sobodu ya mama why? Yes, Ramo Agrobia Nkofom. Agrobia Nkofom. Yes, Ramo Agrobia Nyadi. That's a Bramisum bro. Nama Mamponghemaa. Aya wan kasa watran konya. That's a Brawada Rumo. And in secret will be answering by focus or ring quaday. And into what Rankonya say. Sawan kwa wamonko. And in anonymous woman some 20 million. Can it is canum? Mamponghemaa and so. Mamponghemaa. Now charge my bushia penny and Nkansa family no. Nanamiya snap pantu abroche dia eda so watran konya. That's a bre. Aye. Nana kontre. Oso ma na soto ye. Sa ode se prakwa kanjinagu. Ono so kuta ne nsam 20 Ghana 2000 Ghana cedis. 2000 Ghana cedis. Nana what the tie nana no matran konya de ne ho. Enti ni nyina akoya 40 million. Can it is kanum snap pentu. Aye wo kontre ene nana no matran konya. That's a brand new Nana Akwasi Nkansa-Dwamena Bediako. Aya Bediako family. Ninuanum. And Benisi the idea to the new one a year. Nasa Opemsuo ni Sibriche na nanum chichira. Yakosawo chirefa. Banyan Safo Papa ni mdifo na sanimu. That's a brand. Aya Nkansa-Dwamena. Nana Kwasi ni namfufo amu ninuanum. Almost $1,000. And the crummy $1,000 and see a year Nana Kwasi and Nkansa Dwamena Nana my friends with an idea a Dubun Samfo Akwasi Bediako family. I said 1,000 Ghana cedis. Nana no begging to $1,000. $1,000. $1,000. Nana, yes, say Mfamamo. Piao. Okay. Nana kwache amo a otosimienu. Emponwa hene. No fa asini na jakuma difie. Aya ni akwasi donko. Aya American man. Ona abesi nana anai. Aso ba ya 1,000 Ghana cedis. Aya snap pentu esiso. That's Bramisum bro. Okay. Dasebre cheme eni de ne abrase kwanso tie na se dasebre one ne mame nana jakama de fie enchepi ena wahene se opoku amponsem abrankesi nyame ani ehene sante hene ne papa no asachiri nana no omne di kan si dan wa sante memo se de asachiri nana wahene se opoku amponsem wakani 1,000 Ghana cedis enkani skano 10 million. Sansuna Kumasi Domia Brahene Nana Baya Onosuni Dia Womo 1,000 Ghana cedis and Kani Sikano 10 million Nana Kusi Obotum Kumasi Domia Brahene. Dasibra Cheme and the Diana Brasa Quanso Tienesi Dasibra and the Mame Nana Jakma Fie. And Chepi and Nana Ponsa Kwa Achuma Kwauma Ehene. You rabbit share the work in 500 Ghana cedis and can scan 5 million.
Sanso ana nana no bi nsra eye tere de hene said ye yewlanso kandie 500 Ghana cedis and can is cano 5 million. That's a black chairman and so swear. That's it, that's a brand and a mammy. Yamishon Pa First Atlantic Bank on a Guswamoji. The second lady of the Republic, Her Excellency Tia Sabira Baumia and Pepe Oguswachia. Her Excellency Hejia Samira Baumia, the second lady of the Republic of Ghana. Is cannot 10 million. That's a black chairman and Susway. That's it, that's a black and then my man and I just come to fear. Sadia, Wahiniba, Apajane, Wakasano. That's a brassy, a genum, Obi answering free genum. A press if one, Obi answering free genum. Ghana man penning Papa Duru, Obi answering free genum. Obi answering free genum. A press if one Mumway. Yes, I'm security no monya juma. Ushana ni jumedia biadia. Abranto ni jumedia biadi. Frijanum. Abranto dia na wo ne ha. Sorry free ha. Wa shafa kitwa we na badwom. Ade enko. Monsorin frijanum yes ramba. Abrosifo no monya sa juma no maye. Obi so frijanum. Abrosifo no tim kwakwa monya sa juma no maye. Wahine why be Monsori Jonum. Yes, why you be a chassis and Caso be at Twaso. Obian sorry Jonum. Yes, Ramo. Muni woman free Jonum. And Kaya Yatsi and say, Yera Canada Japan, so Eba. A compra con Canada Japan. And Chabia Nwadruha. And Che. Na Canada Japan, Adruha. Ghana man penny cry enche. Yana Yuraba. Yes, Monsari Janum. Obian so free jonim. Monsari free Janum, yes, Ram. Or Hene Baba. Or Hene Bayama Quaba. Or do a baby young Quanta. I have Kenya say number 2, my Hene. Ninia Nanansia, Abebio. Or no, Papa, Edia dear 78 years. Or the Sudia dear. Or Papa. With dear 78 years. I don't know what dear Chepa. Yapa, which I'm on free journal, my photographers in the mortuary. I'm on sorry, that's a black chairman. And the dear mother, Tennessee, that's a black mammy. Nana, come at the fee. Said ye, Kuna Hine, Nana, Kuna do. Ye don't come any. Our Tosu 9 and Champion Rabatia. The work can 500 Ghana cities. I can scan 5 million. That's a black chairman so swear, Nasiura, Nenamame. Hey, Asantiachim, Domia Brab. O my in the Bakumine. Yes. O my in the Bessie, Asantiachim, Domia Blamahine, and I Nana Yamoquaba. Neba any Charles. Yeah. Baba Charles. Who is who? Pierre. Who is who? Yes, I'm sorry, John Maya. Charles Darko. Ne papa no. Yo. Montres in my Yegusu agents, one. Ye come, sir, and they at the pounder at the man, Najakama Diffie. A fair yera, Aquasin Nkansa-Dwamena Bediacon. One in the Second lady. Her Excellency Hejia Samira Baumia. One Ghana Mampeni, His Excellency Nana Adudankwa Akufu Ado. Adu Gagai. Adu Premai. No.
Adu fellow Ghanaians. Obi ansori dwanum. Adu sika mpedede. Monsori dwanum. Mama dwanum na ho. Adu gagai. Adu premai. Adu sika mpedede. Adu fellow Ghanaians. His Excellency Nana Adu Dankwa. Nana Adu Dankwa Akufu Ado. Garama penino no. The fair gentleman of the land, the commander-in-chief, His Excellency Nana Adu Dankwa Akufu Ado, Adu Premai, Adu Showboy, Adu Gagai, Adu fellow Ghanaians, Adu Sikampedede, the fair gentleman of the land, His Excellency Nana Adu Dankwa Akufu Ado. Achinkwana no bremo no. The commander-in-chief, one is the second lady, Her Excellency Hajia Samira Baumia. Omo na Edru Hey, Ambeta Dasebre Osebonsu, and in Ajakuma Tifie. Yera Samuel Dako Farms, baby, I will be a Yerewaha. Sam Dako Farms. Ya papa Dako Farms in the bano. Ghana Mamponghemaa bedi achire ne yire Obapa Samila Baumia Wadruha Aochia Edom Ghana Mamponghemaa Nana Adu Dankwa Akufu Ado ne yire ye no obano wo ye ne yire ye Ghana Mamponghemaa His Excellency Nana Adu Dankwa Akufu Ado Adu Premai Adu Gagai, Adu Showboy, Adu Sikampedede, Adu Free Education. Yera Dennis Kwakwa, Emrantia, Ani Mabawa, Wojum, Yenyamanina, Yera Dennis Kwakwa, and Edisai Tumino Amawomo. Now here's the Asantiman Pom, mine, Esi Ajit Dennis Kwakwa, Atumunia. Not just a new bit of back, Joseph Bribiba, Dennis Kwakwa, Bribi Eba. And Panisi, the only two are the original one. And Sierra Dennis, no sitting at the phone about bedroom. Dennis Kwakwa, Yamau Aquawa, Ghana Guswachia, the fair gentleman of the land, the commander-in-chief, Adu Premai, Adu Gagai, Adu fellow Ghanaians. Adu Sikampedede, Adu ND1F, Adu Party for Food and Jobs, Agenda 111, Nana Adu Dankwa Akufu Ado, Free Senior High School, Afe Planting for Food and Jobs, Nana Nyankopon Enshirao. And Penny said you are number 20 at the National One. MPP Amajoko, Omaye B. Amagana. Now Omuguso, and don't see yet they are home breaking 80. No, Shala, Ebem, or Hine Sikampedede. Yo, Sam Dako, baby, I will be a young waha. You're at Dako Farms, ba Sam Dako. Yes, I'm a woman na home my yay. And it any ablase kwasu uni jumedie bia didia. Ya ka asembeni. Ya besrew. So hwe na uni jumedie bia didia. Uwe jumedie didia, udi agina dwonim. Ya besre. Momfa ni die maye nso aye kasa no.
na kasa nya adwuma ketewa Ghana mampani waya ne yire yie yesremo edwanum a mugina ha no de na mugina ho a moye woni hwe ya sorry free dwanum na dwanum na ho yesremo pi aprosifo na yo modwuma enti o president ka cho se kowachi emaye yesremo ada tie ba asem ni adu shaboy adu gagai piao adu premai one district one factory 1D 1F sanity nana ado dankwa akufu ado agenda 111 ado planting for food and jobs sir nana ado dankwa akufu ado gagai ado premai nana ado dankwa akufu ado scampedede mama ba wono enono yo santrene ba santrene nam the African Messiah Nana ado dankwa akufu the hard-working president ado premai nana ado dankwa ado shaboy wadruha ado gagai nyeno no ado scampedede ado planting for food and jobs ado agenda 111 women's organizer nana ama ohima yama akwapa nyankwada nana Mamponghemaa nana amapoma sa ena Nasara regional ono so ababedru ohineba yera bamba family sal the fair gentleman of the land the commander-in-chief ejanum na ho sade be ya da sebrebe hu na konta anim sade be ya na aboachi ageman obehu na ase anim momajanum na ho sade be ya na abota ase hene obehu na ase anim momajanum ena ho wonim sa wonya hwi wo janum sorry frame so free janum emaye Ghana mampani na do dankwa akufuado yesramo enyum kro bibia nkofom ahanya di yesramo bibia nkofom Ghana mampani aba bedru Mr. DJ showboy no Bawchao kete momra momfa majili tata momra boko afei talenta case nana bra sorry bra asante mamra ni amani emu ni yebeye nana AK talented case 2020 the winner odie obesi bibi aduano omo wie ya na obesi bibi edi achire yesremo cameramen no monko the other side say kakrama yai esa mosi nana no anim yesremo monko ho kakrama yai nana ado dankwa akufuado nana nyankwada nyankopon to nkwanem Ghana maida wase asante Mamponghemaa maida wase sawo mbre yai nana nyankopon shirawo yes onabo apia kubi onene nana ado dankwa akufuado bapani ewo asante Mamponghemaa wana eyi wa mujomu no yo Ghana mampani bedi achire yire obapa Samira Baumia Samira nyankwada piao yes second lady Hajia Samira Baumia NIC fomono wane Andy the hard-working second lady the incoming first lady the incoming first lady the hard-working afe nadmo director ono so eka ho honorable Eric Nana Achimai Prempe sanete tepa ahimbro no hene agenda 11 the African Messiah nana adodankwa ekufuado nana yada wasi o Mamponghemaa da wase animonyam a obehye yen eye asante Mampong eno achi o ministers a obobo ye wanyi yemu wama ye bi wama ye onabukwa kwamprachum
deputy minister at the foreign affairs nana yada wase sa na wasa boye ede ben ata so wapaja no ede na gina baby nana dan kwa kufuado nyankopon nsirawo on to nkwanem that's ahene wa pia okay that's bla chairman ni de mada tie na se that's bla ne maame said ya santi achim domi abra my hene yewra bibi nti wantimi ama wo man bankum hene ebesi nanai asante achim domi abla my hene buy 500 Ghana cedis and can scan 5 million ne maame ene Mamponghemaa ya mishane pa ena no wofa ene that's bre was there anati se kwan da wode a ohene na himane aye hunhum mboafo hunhum difo ajabraja omo ekwa akoma Ghana mampani akwaba obi akona si monsari free onkomochi second lady of the Republic of Ghana Her Excellency Hajia Samira Baumia wachia nananom ahemanum ajabraja ochia Ghana mampani yes ajakuraja enonachi na Mamponghemaa nana ejakuma difie yes okoma Ghana mampani akwaba ajakuraja difo oh no Ghana mampani abedru nana adodan kwa kufu adu abedru ntina Mamponghemaa na ajakuma difie okochia ni kunu okochia ni papa the Chacho Mole CEO Emma Chacho Group of Companies okochia ni papa enti na adodan kwa kuna no woye no Ghana mampani abedru achire woni ne baba an hu twase kwa abre mankani obapa dokwa na Mamponghemaa woni ne nuanom ne abusua ne nyina metumani a me hu Akwasi Nkansa-Dwamena bedi akon eni bedi akon family ne nyina eya wo mu nyina eto aso enti wo hwe Nkansa family omo ato santene ten na eya abusua pani na nabo achi ageman ena gas CEO ede Ghana gas Dr. Ben Asante afei eya bedi akon family na Mamponghemaa na jakuma difie woni ne nuanom ena ato santene emema botase adespreko amodan saso abusua ena ekochia Ghana mampani na adodankwa ekufuado ne nyina mo na second lady Her Excellency Hajia Samira Baumia ono so echia nananom ahema ono ya incoming first lady wano eneno the hard working second lady nana adodankwa ekufuado yede wasese wo mre Mamponghemaa na wotweda wo baaye ehieda ekirese uye kuna ampa wana Mamponghemaa koto nanim no na jakoma difie Ohema yesre no kodwabo ase wono ena ochiafei Nkansa-Dwamena family wamuna echia no ena chachu CEO Akwasi Nkansa-Dwamena bedi akon woni ne nuanom emma ne mema wamu nyina ato santre a wamo echia na City of Kumasi High School no eye Nkansa family edia eno nti na do dankwa kufuado ne ma ena echia no eno no omochia no machi omuni aba no so aka ho amamre ne amane kwanso yes the second lady incoming first lady ono ne Samila Achia Baumia wokochia na Mampong yo ehene ne yere wokochia wa ehene yere oya nchia na Akwasi Nkansa-Dwamena bedi akona adru ne so no ona echia ye Ghana mampani na do dankwa papa bia ompe no wasam na owodo no wotsema no wa hobrase second lady Hajia Samira Baumia eye chira hima nana yeboa pene chira hima nana yeboa pene wono ani ebonkum hima edema eye doma nana traditional council nana yemo akwaba ododo brevi wane ne dom na ato santene kochia Ghana mampani na Mamponghemaa chiame dabe eni nana oboku anti ne wabapa yejiwa nananom ede ensa eko na ekobisa eye ekwa so traditional council mamreni amani ekwas okay enchira hima ena nananom ekokochia ya wamunyina esi afei eye culture ambassador edukrom nana eduha nana Kwame Bafo autoso nai Nkansa mahene ekwani nam Nkansa mahene nana Kwame Bafo nana ya soro autoso bana nai
Nana ya Santehina bakan no. What is the prako dancer? Santehina bakan. Amakoma ko sandisia ne wo no. Nana ya soroba no. Nyankwanta na nkranza mai. Woni odese prako dancer so yewra Toma. Prince Makodom nana no. Toma. Asene kodi adonten no. Omo free dodo wanse. Nana Kwame Bafo Autosinai. Santehina bakan. Etuobi anto ha. Eni bibi anko from my dear tienie. Yes, I'm sorry to my Wa wunim se watumi botom ayim sika bia ompem wasema fabra. Enya sa jagraja be hawo. Wa wunim se watumi botom ayim sika bia fabra. Yes, mama hanya di. Opese etena eto di a. Mama hanya di. Fabra, ompese beto di a me ma kwan fako. Me nuanu makromfo a mabedu ya mamu akwa ba. Wa wunim se watumi botom ayim sika bia no. Opese etena to di a. Fabra. Oyini so obodu ya mame. Ompese etena beto di a, wo de ko. So obodu ya mame. Yo. Talanta case. Nana AK besi bibi achire Ghana mampani. Yes, mama hanya di. Ohene som. Demirifa duye. Demirifa duye. Oni penyadi ode kwai. Oni penyadi ode masase. Asase demirifa. Ya de borode masase apo. Ya de banchi masase apo. Ya di menkeng masasi asasi apo na ya di oniba masasi asasi ajano kura oba pain nana akosua druwe ebusua ma odamiri fo nana adodan kwa ekufu wado Ghana mampahine ekufu koto biri jake esuya bere koku ya bene ananso wi apem onse oma odamiri fa afei nana di fie Bema ntintiem. Awe asante Mamponghemaa. Obo mampeni enso ntintiem. Ose nana adodankwa akufuado ma wo yakọ o ma wo ne abusuafo yakọ afei ose mensanka njire mu se kwaten kwache kwajabiri ane kwakwa wonni na afia se kwa nanso wonwie kwa eni ntina me nana ekenyansa boya kwa mi se aduama na egoro na jamfi shop ba akwia se na odi obotu obusua na adani obutanti oten kwa mampondinga ehia magasa tenten no oten temako mampondinga ehia magasa tenten nana adodankwa ekufu aduwe wona waye mbidiri pene mbatara pani ga chire bini ni chire bibedi ampombe dia bediasa meka na mejanhina ajaguraja movement mise okwan twa asio na asio bi twa okwan na asio bi fretete fretete oduma kuma ofra bongwa no ma chechede nana latafu kwati a wose yelibi gurapoto abofra bongwo no Yeah, bebo Ghana mampeni nenswa. Eni de ne on brasel kwan so. Ahanyeti emayai. Nananu munkoa ne betimi ahome. Onye wahina men home men kasa wahine ba engineer Nana Tapoku okoma mampeni akwaba. Mobia home eka nananu munkoa mobia kasa onya kwa memfa Ghana mampeni ebe kasa enchini ni nyina nyai mayai eni de ne obrasel kwan so. Ahanyedi mayai enchini ni nyina nkofo mayai nkofo mo mujina ni se nyina mo nsori ho enchini ni nyina nkofo mayai wa ufa misikanso ajagraja wedia o ha wonkoi ajagraja wa ha wa watu bibotu bayi misika bi ajagraja wa ha wonkoi upesechna adia tudia fabra uto wudia ko nananum madaruma semoni die kasaka kra na Mamponghemaa adia towani one ohima oba obibia na Mamponghemaa ne abusua nyina me na MPP enim MPP okro na nem modaruma nananum mutu abama yewra ajumadin ra the hard working president Nana Adodankwa Ekufuado sa ekwei anemu na mijina ye senso die eyo sono
na osono echi no aboa bia eni ho biem nana madaroma mama omampanyi baby na tena ye no ye adwuma ye friend Jubilee House eti se ono ani bibia ne ba prekope nana Mamponghemaa ne maame aka bibia enkyeregu eye nana adodankwa akufo ado asema amekai nana Mamponghemaa wonim se wakonta no efiri se ne yure ene da fomu nana na wochida one mu bedie one ne ba madaroma mode dom no ne abusua ni nyina abae ena ye kura ye maame achi kura omampanyi ni dwuma die do so bebre emfie nyame de adom ni sabre e de na woje na so Ghana ho adwen papa nti omampanyi wona wo fra no donko kura obefa efiri se odwen Ghana ho ofiri che bi na eba sisi a okọ program na ofiri ono abedru ha o se da bia o se meba ena na uraba ono ani vice president na uraba fefe ne yure eka ne ho the beautiful Samira o se se menua Mamponghemaa maame bibia to nani a me so mentena obeye party adwuma kakra wa ha na enso so na o so okọ central region o tena ene o se ne wonko oda amade ache no abejam ne nua eti sane omampanyi any MPP for eta na chi any ye second lady achi e baaye na madaroma sane ye sie ni yeah Joy. Hello. Nana madaroma. Aye emrase bedwani a wo Mampong. Ekuro mu honorable amprechum. Watia ne na echi kakra na so amane party fo e wa ha ene ne DC ene executive saba. Oso oba ya nana madaroma okuta nsem titi wono 50 million. Ene nana adodankwa kufuado yeru akofo amamuo mu na nana ede ensira begusu no eye 5,000 Ghana cedis honorable amprechum afei Ashanti regional MPP yen regional chairman eye Owura Bernard Enchibosi ako dodo na afre no chairman untumi nananom MPP for Ashanti region yesu ye kura ensem 5,000 cedis yesi nana emfansisa enkonya afei the second lady of the Republic of Ghana the beautiful Samira incoming first lady second lady ne mrani asese fufuro party na juma penti e dia man ye the first lady in waiting Pio Ose na president wa ha me de ede na nka me ye bibi na soso enam se menua pa ne na Mamponghemaa anti me papa akura wo se menua me ye bibi kakra che no nti second lady of the Republic of Ghana sukura 10,000 cedis 10,000 cedis titi 100 million afei na Drew Krora so the hard working president Omampanyia the whole yasi bebia abrofo kura na sebe ye twa ya ni hwe omu no omu kura mabo na boto se wa ya de se nya wona na obuman ya enka Ghana nipa wudi da abonten osi nipa be wudie ene yesika ne nsai na nyame be ma ya dwene me ne me vice president na ye de ahihye economy ni ye umpewe na apede ye Omampanyi ba ya osi okura ne nsem na nanom 50,000 Ghana cedis enka ne no 500 million ana Mamponghemaa one oa abusua na na ba ya osemunyi we one ne ba ahofe doku a munyina ba omobeta amochi wonyina mofasisa nkonya nyame adom a wote nkwa mu yi de BBC a nana manasonte
obeba be ne fefefe enyumade ne doso nana no madaroma ti se o mapanyi pagya ne mu na na ruaba ne vice president ruaba Samira Bawumia di na chi a na nye boapaye na adwuma no na ye kwa akoto aso ye da mo se prophet Ajagoraja ye ma wakwa apaye nana Nyankopon Israel na da nkokwafu ado woni oba mamidokua ena eye incoming first lady yeda munyina ase Yamishagana Mamponghemaa chama yankwada chama Luther ena fe empanifo ahodo yesa montwan omba beda nananum ase edwanum na homayai da sebla cheme ne de ma da tele se da sebla ne mame nana danka woso wone ne yire na danka woso oyedwaben ma hene chiame said your nene yire nene mame can 500 Ghana cedis. Yo, ambassador culture nana enim obri nana so ba ya 1000 Ghana cedis ne bana beka anwensam esko edema yanan nana AK ohene Nyankopon Israel nana we afi ababio apa usawansan yo kacha da sibra nene mame ne 5000 Ghana cedis 5000 Ghana cedis I can spend 50 million nana we afi ababio apa usawansan 5000 Ghana cedis Yamishane pa Mama Misikal Moon family on Pesa de Bachudia more than 2000 money Moon family and yes Ajagoraja waha Elumre no watching more who the Uswa challenge me Ajagoraja waha 1 first ma 8 o'clock and 2 Mumwadi kwa da sebla himfe na mobaba yesa nyame aduma Ajagoraja waha mumwadi kwa upapro no bwa da sebla himfe na obesa hey nana Nkansa-Dwamena ayebo fusasraku agrekenzi mahine satine wafa nana Nkansa-Dwamena ayebo fusasraku satine wafa no ekwesi mpesale nana no ekwene ni bakwa da yukufomu Monkanche munuanom moma de waye misikero wanfa ma no wochintono no wochintono nisika pekuo no wadie no Yo, Ghana Mampani pejani mo
na do dan ko akufo do sorry nana sorry o pia Asante Mampa police commander Opemsuo yera yebibia Asante Mampa police commander Yadamwase Andy Nana Mamponghemaa ba musari kwam Nana hima eba woni jumedi ade so Nana Mamponghemaa eba da wase Nana Mamponghemaa eba da president yase Yasa mama kwa nimu na ho